Lep pozdrav, spoštovano občinstvo, pred nami tekma 30. kroga prve lige Telekom Slovenije. Koprsko Bonifika je prizorišče tekme med Koprom in Velenjskim Rudarjem. Ekipi sosedi na lestvici Koprčanom kaže nekoliko bolje, 3 točke imajo od gostov iz Velenja, 3 točke več, namreč na lestvici 38 Koper, 35 Velenjski Rudar. No, Koper je v minulem krogu v ponedeljek v gosteh v Kidričevem remiziral proti Aluminiju, izid je bil 2-2, pa čeprav so Koprčani dvakrat povedli, vendar to ni bilo dovolj za končne 3 točke. No, Rudar pa je v soboto pred tednom dni v Velenju izgubil proti Mariboru, ko je bil mož odločitve Luka Zahovič. Rudar pa daleč od tega, da bi bil bistveno slabši nasprotnik. Tu je Ibričić in pa Sandi Križman. Križman se je pokazal kot dobra okrepitev, nevaren poizkus. John Mary se je skušal zagraditi, ni mu to dopustil Šime Gregov. Glavina v priložnosti in izid ostaja 0-0. Ibričić, Horvat, priložnost za podajo Horvata pred vrata, Park strelja in brani Radan. Zdaj pa Babic se je odločil za neposreden strel, da žoga spet prek vrat. Dvakrat je že posredoval Matej Radan, še brez pravega dela Marjan Antolovič. Kokorovič, odlična podaja proti Belimi. Tu je zdaj Park, priložnost za Koper in brani Radan. Ibričić. Na zadnje je dosegel zadetek Ibričić, prav na zadnjem srečanju doma. Park je sprožil mimo vrat. Strel Babiča, Babic strelja mimo vrat. No, napaka zdaj Bilonga, tu je priložnost za Koper, ki vodi z 1-0. Napaka, strelec pa Korec. Park, končno je zadel Park tudi v prvi slovenski nogometni ligi. Kakšna napaka, kakšen kiks v obrambi Rudarja. Iharoš. Črnčić podajal pred vrata, do strela pa na koncu Bokalič. A tokrat dobra podaja Grgiča po tleh proti Glavini. John Mary skušal je priti do strela, Črnčić, Mary je sprožil in spet prešibko za vratarja Marjana Antoloviča. Koper še naprej vodi z 1-0. Trifković je zadel Kokoroviča. Babic podajo, tam je bil Glavina, pa priložnost za Johna Maryja, ki je zadel prečko, vendar mislim, da je bil John Mary tudi v prepovedanem položaju. Konec srečanja na Bonifiki, prvič v tej sezoni je Kopru uspelo premagati ekipo Rudarja z 1-0. Odločilni zadetek pa je dosegel Park po hudi napaki branilca Rudarja Jean-Clauda Bilonga. Da, nakon dugo vremena mogu reći da smo zaslužno pobjedili. Kao prvo moram reći napokon da smo pobjedili, a još mi je draže da smo zasluženo pobjedili. Danas sam ja vidio, barem ja, ne znam kako ste vi vidjeli, jedan kompaktni Kopar, jedan agresivni Kopar, okomitiji Kopar, Kopar koji želi pobjedu, Kopar koji ide jedan za drugoga, svaki dečko, svaki igrač. Dobili smo momčad i to mi je ono najbitnije i nismo se predali, to je možda u ovom momentu najvažnije. Pa no dobro, slažem se s vama da nismo bili previše konkretni u završnici, međutim dosta lopti koje smo ubacili sa boka u kazneni prostor protivnika su bile netačne. Dosta puta smo imali višak na strani, koristili to, znali smo da tu postoji prostor kod protivnika, međutim nismo ga iskoristili u posljednjem pasu, odnosno centaršutu. Nažalost, bez obzira na inicijativu i na, mislim, nezasluženu pobedu u odnosu na stanje na terenu tokom utakmice, padom koncentracije u jednom momentu bili smo kažnjeni i greškom primili gol.